ua tigi pa o nei le uto e pei o le fai bai bai. Ua wafunga fo i le a e pei o le faiva o se ngā ngoni. O lea fo i ua tau le niusina i le whaatautenga le kita i tunga i ai Samoa mana whainga maro. E mumo pere vi inga man whaafitai i le tua soifua i lo ngā rofa i le mabai. Ua tātou sopo i ai atu wasa whainita ma whea ngai mo tātou tunu. Ona o whai al tātou maro. E whaatulou a wale pa ia Samoa da tunu pere. A wale pa ia o a inga matama o tamafo i maaina. Le so ngā tu mompule i tu au mala taua. Ainga i tai malabao whanti. Tulona o mamalu whaad malo. Tulona o mamalu whaad tala rei. Ia, tainane le pa ia o le mosa, ia tutuila na manua, ma le whainga malo. O lea ua e ai ma le malo whaiva o Samoa. Ona o la to talo, ma le tātua inga i lea unoa. Ia, ma le tātou maua i pēa ma whanawhana o le eli. E ui i taimi i whainga. O te talitonu wa nofusi la fia e le tātou atunu. Le taunu unga o le whai unga a le whamasinonga o apili. Le whamasinonga pito i mawalunga a Samoa. O lo taita ia e le fionga i le whamasinosili le fionga i a Satiu, Sinitiba, Perese. Le fionga i le whamasino i a Niava, Mata, Tuatangaloa. Ia ma le fionga i le whamasino ia te whao i malo Leilani Tuala Warren. O lana whai unga ua whaamao ni ai ma aloa ia le sauninga o le whaatautonga o sui mamalu o le palemene na whaia i le malai tia whao i le aso luasful whao me luafe luasful tasi ma ua aloa ia whaale tula fono o le taunu unga o le whai unga le whaamisinonga o apili. Ua whaamuta ai fo i le malo tausi e a fua atu i le auli o le asawharai le rosful tolu o iulai. Ma ua alo i ai le whainga malo fau i lalo lau teite inga o le pale mia o le malo fau. Whaatasi ai ma minista o le kapeneta lea na whaatauto ina i le aso luas fulu o me luafe rosful kasi. O te fia whaonga ina ai le nei a wanoa tāua. E mamoli atu ai la o whaaftai tele Samoa, lo o tau onu sai, ma le whaapalipali. Lo o tau tau fi mau le umaya, ma le tō vai. A o tālia le whaangasolonga o ngā ruenga e whaangasinonga. Whaaftai la o tau tapua inga le leoa Samoa. Whaaftai le loto atunu. Whaaftai le alofa i o tātou wainga, ma o tātou nuu, ma o tātou whasinamanga. O le so, na whailo ai ai le kapeneta manisi o whaarurunga o mta ngā ruenga au tū al maro. Ma ua mata le ngā ruenga, mo le se e atu o le whainga maro fōu. Ua iai nei le fuafuanga e tau awhia le palemene i le avanoa mua lava i le vai asu fou. Ma o le ngā ruenga mua, o le pasia lea o le tala o le tupe mo ngā ruenga whaawau o le malo. Ua whaatonuina le mta ngā ruenga o le tupe, ina ia tāpena se tala o le tupe. E whaavai lunga o le vai ngā ibas fulurima o le whaavai. Mo le whaonga ina o le 25% o le tala autu o le tupe taluai o le lua afe 20 i le lua afe 20. O le amawhai o na whaawawai le whaonga inga o le malo ma mawai fo i se apanoa e silasilai le whainga malo fo i le tūlanga o lo o iai le tūlanga tau tupe ma le tamao a inga o le tātou atunungu. Ai le i tāpena ina se tala au tunu o tupe.
whaongaina lenei avanoa na moli atu ai le faafetaitele i lausuga atu i la epa saʻilele ma lialeagaoi. O lē sa tulaʻi i le foe o Samoa mo nei tausaga e tele. E lē aunoa le lagi mai le lilo e le lanu lau tautua mata palapala mo Samoa ma ona tagata. Faamālō mo galuega lelei uma sa e faia mo Samoa aoao. Mai le vale soutaui lelei o lau tautua mālō mo Samoa ma ona ukufai. Ai o lau tatalo sa ngai maia o le tai, sa ngai mai ai o le lagi. Tātou galulue faatasi auā le faauauina o le tātou galuega tautua mo le atunuu. O le a se atu nei le faigā mālou fou i ona ofisa i le asolua o le vai asofou i se fetuunaʻiga ma le faigā mālou tausi lea ua mae alutaima. O te tautino atu le faanaunauteʻiga a lau faigā mālou ina ia toe faafoʻi lo tatou atunuu i lona tulaga na moe miti i ai o tatou tuaā. Na o latou gapatia se iō ina latou sisiina le fuʻa o le saʻutauga le taʻimua ai lo tatou mālō tuto o tasi lea o le aovia le 60,000. E lauanuga iā te aʻu o le palemia ma le faigā mālō o le fast le toe faafoʻi o le tatou atunuu i ona faavae mautū. Toe faafoʻi i le tatou atunuu i le faaloalo masani e faavae i le alofa ma le fetausiaʻi ua o tatou masani ai. O le vaitaimi lenei o le faafauga ua tuanaʻi atu vasa o feeseeseaʻiga ma ia tatou maua le agaga o le faamagaloaʻi ina ia mafai ona tatou toe faafoʻi i le tatou atunuu ia tatou aga masani o le faaaloalo mo le manuia o le tatou atunuu aoao. O le taimi lenei o le amataga fou mo le tatou atunuu ia tatou galulue faatasi ina ia toe faafoʻi Samoa i se Samoa tatou te soifua fiafia uma ai. Se Samoa tatou te malu ai ma o tatou mitamita ai e pei ona faanaunau i ai o tatou tuaā. Samoa ai o autoe upu ma laʻu aogani atu ia tatou tutu mau i le tatalo ma le anapomi pau lea o le tatou malu apapa ae aʻe manuia ai faiva o Samoa mo sona lumanaʻi manuia ia soifua ma ia manuia. It is a new day, and we thank the Lord for His love, His mercy, and His grace, which has brought us through hard and challenging times. We thank the Lord for His faithfulness to His children and the gift of hope, which lives in the heart of every true believer and which has offered comfort and calm. Many of you will now be aware of the decision of Samoa's Court of Appeal, presided over by the Honourable Chief Justice Satiu Simativa Perese and their Honours Justice Niabaa Mata Kelly Tuatangaloa and Justice Fiame Mataafa Leilani Tuala Warren. In that decision, the country's highest and most esteemed court has found that the swearing-in which took place under a tent at Te Malai on the 24th of May 2021 was lawful. As of yesterday afternoon, the caretaker government ended its time, and the new government under my leadership as Prime Minister, together with the Ministers of Cabinet, sworn in on the 24th of May of this year, were confirmed as the new government.
can I offer my deepest gratitude to you, the people of Samoa, and in particular acknowledge the dignity with which you have waited, with patience and forbearance, peacefully and respectfully, for the court process to be concluded. You have been strong in claiming the peace which comes from faith, from the deep love for your country and love for your families, villages, and districts. My administration is committed to returning this country to the special place dreamt of by our forefathers when they grabbed the mantle of independence almost 60 years ago. Today, I and Cabinet met with key officials to begin transition of our new government into office. At the earliest opportunity next week, Parliament will convene to carry out its first order of business to pass a budget to ensure the ongoing operations of government. We have directed Treasury to prepare a budget premised on Article 95 of the Constitution, which is 25% of the last budget, 2020-2021. This will give effect of supply to continue the operations of government and availing our new administration time to review the financial and economic situation of our country before presenting a full budget. Cabinet will formally take office on Tuesday next week on an expected smooth transition with the outgoing caretaker government. Let us all now come together, each in our own way, to make Samoa, our beloved country, a place we can be proud of and happy to live in. It is my continuing prayer that God, upon which this country is founded, will continue to bless and guide Samoa. Soifua. Ma te watu di o whāne o masina te whānoa i ma te tōsoa i a tātou watu nuu i tūranga o whai a reu mausi nā lawa te sire koe i tōku manu te sai o tōma no iei le whainuma Ia, o le langona o lo iei nei o le langona o le rotu whawhitai ona ua maua mai se whai unga o e ngase o maro o lewa na whea ngai mo le tātou tunu Ya, mau te loe le na mātou o mawai le nā ngona. Te loe le stūlanga whai mōwhie le. Hoi le tau tari o le tunu. Tau whatai po a whea e whawai ei le whai ngā mātou. Ia, e ui lava e. Leo e whapea mai au tana pai au tuiti whamasi. Ia, ai tāru si ei. Ua, e fwoi ni le sona o ngā. Mo tātou ngā, tu sai ngā. Tātou sabalinga foi sa tātou sabai. Ia, mai foi lea i le whamoe lava o le nāinga whapawhai o fast. Ia, sa whapea lava o na tuatu le mātou whamoe e mai e ia i tali whaiat. Ia, mai i le anganga lava sa autu i aia nisi o tāpenanga ma le whawhai o le vāni whawhai. Ina ia whatu mau e na pēa e le pūlenga ale mālo i runga o pūlenga whatu na konu. Ia atonu e o le alabala ua o whaali i mau kai asoti. Ia tātou sabalia lapa ia alo tu ka konu. Mai o te manatu e tātou te le talanua fōi lea
o i mado o i pai o le man mado o le pulenga fatula mai o le au lava le na e moli atu pia i atu i le tau o le tatu pui na tulanga o le madu le mo tatu uma e pe folinga mai e au tu i fese se ingo ba na fa fai e na se ba na titi na o le tatu so fu e fasi tamata ai tele tafa o ile o so fu e fasi tamata ia e o tula ba e tula fono mai mo wai tatu man ia o tatu le fe lo ai po moni ia ma o fo ia no e o ile po ai ele ai no fasi ia mo fai de me tan fai mo si il fai ia mai atu fo i wauna o fai se na tu filo ina ma misi o fa uno o tana na ma ia o ma wai se tana di poti atu fai o de tu ia tanto fa tan no ma fo mes mo le fa na so no le tanto na no sule no pule ma te watu le tu filo inga de o le na misi o fa uno tana no ele i pau mai nisi o whaunua e se mafuanga ia atu moro ia en mafuanga patino i sui ai tantunu o ila tona lava mai o le pele tu se kabineta o le whaunua o le tanga o tupe o le sui komisina o leo ia atu moro isi o le tanga o tu o lo whamui mwe ia ia le mai ingo le suina ia ele uma fai aso ready por me foi pe ona e fai mai eu pa un fai uma le weekend ia te o ye te to ni fai kale si o misio le ko ngai ia e a fa mo tu do le foi wa tati atu i minister taitas ia sai foi na tu o wala so tai ina fa o no tana ia o tanto ele se tu no te na uma e tanto mais uma mas ele foi se faz na tá no ele só tem na ma lá tu o mau to fi foi ma ro tu lá mai ele foi vai na tá o malu o lá tu o fa o ia eu tá na mai fati no o na na vai na ele o filme essa fapito eu valo ele luz no ele fato todo e só faz ali disse que vai mas ele fato toina o mau pea ia se filmado foi o filme mas ele vai falar foi a vida é não é fato toi a fazer geografia para mim é foi essa ia ole tulanga ai ole mesile ole wa mana ia de fato tonga le no fai ia ma atono ole wo yesa no en feilon ma totala no ai situna no tu ole memonia ia e pei foi o situlanga na ia i mai tato fai na malanga le tu sai ma tu la no mai ai no ia ele o manino mai ia situlanga foi le e tala no ai nai tu le mita o pule o e sini mai ia ila tu le fato toi wa atato fa mai no la vai le vai no foi le tu na fumo le o mai tanto a fia i pai ele faz furu lima le o asu le mai ai le fena pai ia atomo o inao o se fa fisi foi ia pe o name o mai tão fatino tu faz furu ia tu mana ia la fo mai o se facilitare capitão na falso ele filme será eu vai o ele o tu le foi para mim mas tá o por mim não tá para mim foi ele o meu tio foi esse filme na lua vai na fai aí ele foi esse matou tudo mas o outro ele fala vai a palavra ele vai mas ele é fácil demais mais o fala que fala ele o ia você vai mais vai fazer mais a mais fácil de massa ou na área eu lembro no tono na tá foi ele ia vai ele o tala no mai tu lá fon e o no vinha lá pela furo ia lá todo e aí ele tá foi feito no ia
ia pe to e fisili foi famisi mo pe esse so so ia ele o se luta o foi um filho fai vai foi o suíno o suíno tu malo tati ele vai no fala que nata ia ma vai no fala sai ia foi ele e-mail sabani mai ia fast ia ole tu lola ole tu la fono mai ole me volna ma tu no vai fatimo la vai ele tawa fiana le fai da solo fa onol man onole ole tu la fono ia man ma tu foi manatu o ma tu su ele te o ma watu ele to fio tu ma foi o ma tu lai mai Então, filho dele era para mim. Se a sua vai sofrer, eu estou lá na e na o luz que o não faz o que ele trouxe a Samoa é a filha dele. Não que foi ele vai na ele se tu vai ele faz na filha de uma ia o desse foi na olha lá fala ele nem vai ter mais falta o luz e aí ele vai ole tawa fiana le la fai ole tawa fiana masani wa ole wa mana ia le saminga le fai le uspufa ia o le ala manino le patau tu no osuio o fast e ma fai foi na pasia ia na foi le ale fundo ilunga fai na ia tu ole si foi tu la fa popular na ile ofisino ele master tu ina ia tu la foi o dato ele fatto tu me wa ai famania mai tata pa amai mo so foi tu la tana isamo nei sai pro tu kana pa ni o fiuma ne se fo io tu la mai o fast te inta to malo sa famania me le fiuma tu la e pa no sa fa aí a oficina tá no livro o alto ele mostra na feira aí na área tá se eu leio ele tem fiona tinha uma tata paquete pentarua ela a passia ya so le baso folio papira o le paquete da le article 95 o le usulina pasende não se me tem na tu lá na ai tá tendo esse paquete então sa atua e fai lá na tu tá na olhe me masanya o levantar pela maia de oficial tipo no taro tipo masanya na também por februário máximo eu ali a primeira PA o oficial faz mais de tal número de tala do tipo olha o tatia lá tu tá não ya ai olha tu olha tal que mala na uma olha o na folha lá certo ya ona ele semana ona ole ia inga le fai no fa nga se ba na ko ile o se fua tu sa ole fua ko ile fa nga ina i fa ole tu sa ole todos masina ia mana nga ko ile o se fa nga so ta ia o ni taimi o pulena tu na fa pena e o se me o fatua ia ni ta pena se ta la tu ko ile nela tasta ele aí ele tornou ele tu lá foi falar feito ali sai tu tá uma onde foi na maru foi e ela vai se tem ideia eu uma mais na mão pé aí ela vai se tem se paleto foi ele por não foi ele mata tu lá no aí ele toma aí mas cara tu pé mal ele o mato não foi ele não faz que ora ele tá pena ele oficial tu peito lá na maçã foi ele tu sai fora mas esse ata ele tu pe mau ia no forno foi tu pe faz e a tu mulher tá que mal malam ele não foi lá na vai no falo vai ele faz ele foi lá no mato vai ele tá tu vai na ao no falo na e fatau no vai ia
nisi o anava o matou fatu na mai. Tutu loa ilawa te whaata sila whaitatu tala tupe kena te kambia mali le SDS ia ko o le Travelare le ai mamau ina e foi lá na luz futa usana ko le 2014 na lai o ia se tu langa pensa no e le tai if sota ina la tu langa ia se lava mai tau ina le te leo le se senga foi o le amai le marino policy e putu langa lo o matatu ia le fast swing foi ia o le wingale na o whainga maru fatin kwasi le fai ia fifilinga la tunu matofi me e un sui le alwada foi na e fati mai ia na pa o fatula na mai le vai na ia na ia e pe o le tulanga la vale ia io no vole von ia le whainga maru foi le HPP na fa o mo la vai le foi na mo le foi mana foi fuanga o tulanga la tamai, tulanga feoloro, ma le tulanga mamao pe o le wistful fast food na te saunu mai. Ia au me umana, ia wai mea ia e whaavai no o whenga whaavai. Ia o i foila, e tau ai ia le talo le tupi. Awa o le talo le tupi, o le whenga wenga na e wha ngalua ina ai e whenga whaavai o whatuna mai. Ia, o le siafo i tūranga masani ni meo whenga malo pe fisu ia ia e whenga malo. E ia mea e le mwhaion alufia, i mea ia tau le awananga whanmalo. Ai, o te rangona o tūranga whoidea o le atinai, o whenme a le e whanmamu. O le sifo i mea o se vaainga po se approach o isi mea ia pe te ese ia ia ni mau ma ni anapa a vai na whakawhak. Ia, o te rola e isi na taimi ia. Ia, ma le sifo i mea o tau sanga momo ia, e tau o fo i le whatau nu o ni mea tau sanga momo te uwha pero tua i le non whatai. A po ania la to. Ia, o silsila o fio e mai te pania mer kabinete tatu tulanga le pele tu kui wal fama i le fa wa o le tulanga le state of emergency ia pe tatu to fu se e tu si tulanga to e tala i ma le ai o tatu fama o te manatu e o le tulanga le ia ia ngai o ina pui ai tātou mai le whama. Ia ai nese ia le mere tupu fiti. Ia le fwoi tau toe lalanga mai fwoi Australia. O mea umai e mata i tūina. Mai o mea muni ai o le pui ngā o le au tūle i nei o pui o tātou tuaoi our border controls. E te manatu la ai longa na uai e te reise suinga i le natu la. Ai ngā ia mfufuanga fuile i tutonu le tunu. Ma nisi o ai inga i lalo toilea o tulafono whala vai whawhese. Antonu o naiti lesa panua i tue fituna i o wa o lele o maia le whana i a tato. Al pupui ngā ia fuilea i le o mai o le whamai. Le pito tawa mo tato le border control o ale an tato lo i le misera e le na fatia e au nana so fo ma lo inga se tu langa voile o se fa mantele tu le mai le na tele de so swani ale lo lani mo tato misera au te manatu i lalo le COVID tato te noa le tua ina so swani na ono lea e nga whalava le tunu uia mona fo i vo i tau i le COVID. E te manatu la i tau amata. E ai longa i se ae e pape ona whaia se whai unga i le tūranga lea o le kupu e pēr o tato tuawe. E la vai tuto au i le tato kule mfo. I tutonu lava ngai o ina tutonu le tunu. Ai me se le tu foi
o tele la whainga o whainga o atinai o tupo whainga o ala o tangata o na o le tau fia whainga o le whewai o tātou mai e tauna taun whai e tātou te whamama a venga i se tu whainga e mawhai e o le whaatino e tangata rapa ia mai rin ia le a bea ia nisi o whene whakai o i tūra whono whaile i le taimi la ro whalana whafose o le a whaupopo atu haile a bena o le ua a matau na o le tau a bele tunu whaile i whamai vai o le tamara aina o na o whaia a whianga o tūra whono ia o lo tato mono whaitini ne Okay, orang kamu mua ni lama ono kolason napi na amat saya iya kalau masuk ini Olympic ini awal yang cukup iya lo mufana wala tu wila mai se tasio o awal on faina awal ya tu no tu la no ya tapi sa familia na tu kan ni yang ko fana wala tu ya ele fayana ave sele na motato ile abatu le familia mo e o lo ave fua mo tato ya o te loe se me fai tatele mo ila to sa fita e tu na ta pena mo le family ya ai peta ya ona o fai o le pui ya a le si fo tu o fa fenta ona fa mauti no le watu male mai ya o le fai uma o le awai to tele o tatou sui ai pe o le ai mai tawina to tele o tatou sui ai awai i le rimpe Tokyo o tatou sui sa no foi fafato Samoa malai o tau fai mo fia o wala sotai ma tulang whapena i o le mea le ai o la e la panoa e tauai le mo Samoa i le foi tau sini o nga alala ya tarsi ai e malupupu ya umai la to to e a foi mai ya o tato i Samoa pe to foi ya ne tu no lo ana Aro whakatau, mula tu